Akenshi twagiye tubona leta ya Congo isabira u Rwanda yuko barushyiraho ibihano, yaba ku bukungu ndetse no kuri diplomasi. Gusa u Rwanda rwagiye akenshi ruhakana ibyo ruregwa gushyigikira umutwe wa M23 ndetse no gutwara amabuye y'agaciro yo muri Congo. Gusa kuri iyi nshuro u Rwanda rwateye umwanzi igitego cy'umutwe nk'aho u Rwanda rwagiranye amasezerano n'ikipe y'igihugu muri gahunda ya Visit Rwanda. Ese byagenze gute kugira ngo u Rwanda rutere umwanzi igitego cy'umutwe? Muri kumwe na Bonheur Ndizeye, mwese mbahaye ikaze. Hari amakuru aherutse kuvugwa ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo yasabye ko u Rwanda rushyirirwaho ibihano cyane cyane mu rwego rwa diplomasi na gisirikare. Dore iby'ingenzi kuri ayo makuru. Congo ishinja u Rwanda gushyigikira umutwe wa M23 ruvugwa ko yagabye ibitero mu burasirazuba bwa Congo cyane cyane mu ntara ya Kivu ya ruguru. Kuwa 22 Mata 2025, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Congo yasabye ku mugaragaro akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe amahoro ku isi ko u Rwanda rushyirirwaho ibihano by'ubukungu na diplomasi. Hashyirwaho komisiyo yigenga yo gukora iperereza ku ruhare rw'u Rwanda muri ako karere. Congo kandi ishaka ko MONUSCO, ingabo za ONU, zifashwa n'ibindi bihugu mu kubuza M23 gukomeza kugaba ibitero kuri leta ya Congo. U Rwanda rwo ruhagaze gute? U Rwanda rwakomeje guhakana ibyo birego rushinjwa ko rushyigikira M23. Ibibazo bya Congo biterwa n'imiyoborere mibi, ibibazo by'imbere muri Congo n'isenyuka ry'ingabo zayo. Aya makimbirane akunze no kujya anafatwa n'imiryango nka EAC, umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba, AU, umuryango wa Afurika yunze ubumwe na UN. Gusa ibi ngibi byose Congo ndetse n'igihugu cy'Abarundi nk'aho kigize umwanzi w'u Rwanda kuko cyo gifatanyije na Congo ngo bazahirike ubutegetsi bw'u Rwanda. Ubwo Perezida Paul Kagame yabazwaga n'ibinyamakuru byo hanze ibirego aregwa byo gusahura amabuye muri Congo, yababwiye yuko babatumiye kuzaza mu Rwanda akaza akabereka ko u Rwanda narwo rufite ibirombe. Ati ndagutumiye uzaze tukwereke natwe dufite ibirombe by'amabuye y'agaciro. Naho ibyo ndegwa ngo dusahura amabuye y'agaciro muri Congo, ibyo ni ibinyoma. Barongera bamubaza ati ese ingabo z'u Rwanda zivugwa muri Congo? Perezida Paul Kagame yabasubije yuko nta ngabo afite muri Congo. Arababwira ati ese nzacyura ingabo ntagira muri Congo kugira ngo dushyire uburinzi ku mipaka? Nuko leta ya Congo yafashe umutwe wa FDLR ikawufasha, ikawuha intwaro, ikawuha imyitozo, kandi yarasize ikoze jenoside mu Rwanda. Kuri iyi nshuro rero u Rwanda rwateye umwanzi igitego cy'umutwe. U Rwanda rwagiranye amasezerano n'ikipe ya Atletico Madrid mu kwezi kwa Mata 2025. Rwanda Development Board RDB binyuze muri gahunda ya Visit Rwanda yagiranye amasezerano y'ubufatanye na Atletico Madrid
ikipe ikomeye yo muri Espagne. Dore iby'ingenzi kuri ayo masezerano. Yatangajwe ku mugaragaro ku itariki ya 4 Mata 2025. Visit Rwanda izajya igaragara ku myambaro y'ikipe y'abagabo ndetse n'abagore ya Atletico Madrid ndetse n'ahandi h'ingenzi ku kibuga cyabo n'imbere mu bikorwa bya ekipe. U Rwanda rugamije kumenyekanisha ubukerarugendo n'ishoramari binyuze muri gahunda ya siporo mpuzamahanga. Amasezerano arimo no guteza imbere umupira w'abagore n'urubyiruko binyuze mu bufatanye bw'imishinga y'uburezi n'imyitozo ya siporo. Ibi bije nyuma y'amasezerano RDB yagiranye na Arsenal, Paris Saint-Germain, Bayern Munich, byose bigamije kuzamura isura y'u Rwanda ku rwego mpuzamahanga. Iki kigo RDB gishinzwe iterambere ndetse no kuzamura ubukungu bw'u Rwanda cyasize ku mugaragaro ubufatanye cyagiranye na Atletico Madrid. Gusa ibi ngibi byababaje Congo ndetse n'igihugu cy'u Burundi kubera yuko bagiye basabira u Rwanda yuko rwagenda rufatirwa ibihano. Hari naho byagaragaye ko igihugu cya Congo cyasabye ama ekipe gusesa amasezerano bafitanye ngo kubera yuko ngo cyabateye kikababuza amahoro. Ibi ngibi gusa hari abatabyitaho nk'aho ikipe ya Arsenal yabiteye utwatsi, Paris Saint-Germain ndetse na Bayern, Atletico Madrid rero ikaza yiyongereyeho. Ibi nubwo bitagaragaye neza kuri ibyo bihugu, si ibyo bihugu gusa, hari n'ibindi bihugu biri imbere cyane bifite inyungu zikura muri Congo byitwaje ko ngo biri gushyigikira Congo ngo bakagarura amahoro, harimo Ububiligi, igihugu cya Canada, igihugu cy'Ubwongereza ndetse n'igihugu cy'Abafaransa n'Abadage n'Abongereza. Gusa u Rwanda ruri kugerageza kuzibya icyuho cy'ibihano byafatiwe nko guhagarika ubukungu ndetse n'imfashanyo zose zatangwaga ku Rwanda. Gusa hari ijambo Perezida Paul Kagame yigeze kuvuga, yaravuze ati ese ziriya nkunga baziduha ku yihe mpamvu? Ese ni impuhwe baba batugiriye? Ese ni iki gikurikiraho nyuma yo kuguha ziriya nkunga? Ibyo yabivuze ubwo u Rwanda nabwo rwari rwafatiwe ibihano byo guhagarika ziriya nkunga. U Rwanda rwagerageje gukemura ibibazo ndetse no kugerageza kuzamura ubukungu kuko ziriya nkunga ubwo zahagarikwaga ubukungu bw'igihugu bwasaga buhagaze. Gusa leta y'u Rwanda yabwiye abaturage ati nimugire amahoro, mwihangayika kandi mutuze, nta gahunda n'imwe izigera ihagarara ngo nuko inkunga yahagaritswe. Ubutaha tuzaza tureba ese ni izihe ngaruka zizatugiraho kubera iriya nkunga yahagaritswe. Ese u Rwanda ruri kubikemura gute? Mwari kumwe na Bonheur Ndizeye, tuzahure ubutaha. Mwese mbifurije amahoro.